Reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza muri zigando z'amakuru n'ibiganiro. Inama y'abaminisitiri yateranye kwa gatatu Mata 2024 iyobowe na Perezida Paul Kagame yaranzwe no gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Uretse gushyiraho abayobozi, iyi nama yateraniye muri Village Urugwiro yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kwa 27 Gashyantare 2024. Inama y'abaminisitiri yo kuri uyu munsi yagejejweho ibi bikurikira: kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ibikorwa biteganyijwe mu cyumweru cy'icyunamo no kwibuka mu minsi 100 mu Rwanda no mu mahanga. Yemeje kandi amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Fondation Nyafurika y'Ishuri ry'Imiyoborere African School of Governance Foundation yo gushyira mu Rwanda icyicaro cy'iyi fondation. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko rigenga impunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi mu Rwanda, umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 30/2018 ryo kuwa kabiri ryo ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2018 rigena ububasha bw'inkiko. Yemeje kandi umushinga w'itegeko rigenga imiryango itari ya leta, umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro ku mabuye y'agaciro, umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 024/2021 ryo kuwa 27 z'ukwa 4 2021 rigenga amakoperative mu Rwanda. Yemeje kandi umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 rigena amabwiriza mu by'indege za gisivile. Yemeje umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Inama y'abaminisitiri yemeje kandi amateka akurikira: iteka rya perezida rigenga inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi, iteka rya minisitiri w'intebe rigena intego, inshingano, imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo, imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi ba Minisiteri y'Ingabo. Hemejwe abahagarariye ibihugu byabo. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikurikira: uyu bamwita Pedro Leon Cortes Ruiz, ambasaderi wa leta ya Colombia mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Marcot Jean Picron, ambasaderi w'ubwami bwa Thailand mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Undi ni Ventan Hoyen, ambasaderi wa Repubulika ya Gisosiyalisiti ya Vietnam mu Rwanda, afite icyicaro nawe i Dar es Salaam. Hemejwe kandi Rozlan Rafael Okru Nazubov, ambasaderi wa Repubulika ya Azerbaijan mu Rwanda, afite icyicaro Addis Ababa. Michel Christophe Mbandiga, uhagarariye inyungu Honorary Control za Repubulika ya Gabon mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari Fatmata Rovet Sesey, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu Rwanda. Hashyizweho abayobozi mu kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda. Hashyizweho abayobozi mu buryo bukurikira: Associate Professor Raymond Mugenda yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi na laboratoire. Dr Vedasti Habyarimana agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe imiti. Undi wahawe umwanya ni Dr Eric Nyirimigabo, wagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ibiribwa, ni mu gihe Ines Uwineza yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe gupima imiti. Dr Peter Rwibasira yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe inkingo. Dr Steven Nkusi agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'abantu no kwandika ibikoresho. Dr Doran Ingabire yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'amatungo. Dr Marini Murindahabi agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura farumasi no gutanga impushya. Mu bandi bahawe imyanya mu kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda harimo Resre Nirenganya Theobald Habiyaremye, Dr Jean Pierre Munyamundu, Dr Innocent Nyamwasa, Jose Edouard Munyangaju, Marie Ange Uwase, Solange Ninete Bazina ndetse na Dr Janvier Mukiza. Arisiye wa Mutima yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ibigo binini muri Minisiteri y'Ubuzima. Uyu ni Ezre wa Mutima. Aniki Ishimwe we yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi. Ibi kandi bikaba byagombaga guhita bitangira kubahirizwa. Minisitiri w'Ubutabera Dr Emmanuel Ugirashebuja, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhinzi Umutoni Sandrine, umujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika Professor Nshuti Manase na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Professor Ngabitsinze Jean Christome aba bari bateraniye muri iyi nama yabereye mu Rugwiro. Minisitiri muri Presidence Uwizeye Judith, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Profe Ngabitsinze Jean Christome ndetse n'abandi, n'umujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika nk'uko namaze kubwira Profe Nshuti Manase baganiraga.
Nakwibutsa ko kandi itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 27 Gashyantare 2024 ryari ryatangaje ibi bikurikira. Minisitiri w'ibidukikije yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 6 Werurwe 2024 i Kigali hazateranira ihuriro rya 7 ryiga uburyo bwo gufata ibyemezo hashingiye ku giciro cy'ibidukikije ku bantu no mu bukungu. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 8 Werurwe hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umugore, kandi ibi byarubahirijwe. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ku itariki 15 Werurwe 2024 hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umuguzi. Ibi byari byakorewe i Kigali ku ya 27 Gashyantare 2024 bishyirwaho umukono na Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Itangazo kandi rikaba ryaragiraga riti: itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri tariki 27 Gashyantare 2024. Kuwa kabiri tariki 27 Gashyantare 2024 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyambere inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 25 Mutarama 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango, umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu y'amatora, umushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda, umushinga w'itegeko rishyiraho ihahiro ry'inzego z'u Rwanda zishinzwe kurinda igihugu n'umutekano, umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Agence Francis de Development na Repubulika y'u Rwanda yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo gutera inkunga ibikorwa byayo byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'ibikorwa by'ishoramari bya leta, yashyirwaho umukono na Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu kuwa 3 Ukuboza 2024. Twihanganira umushinga w'itegeko rigenga Kaminuza y'u Rwanda, umushinga w'itegeko rigenga Ishuri Rikuru ry'u Rwanda ry'imyuga n'ubumenyingiro. Inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya Perezida ryemeza burundu amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo kibungabunga umutekano w'ingendo zo mu kirere muri Afurika na Madagascar Askana, yashyiriweho umukono Kigali ku itariki 28 Ukuboza 2023. Ayo masezerano yemerera Askana kugira icyicaro mu Rwanda. Iteka rya Perezida rihindura iteka rya Perezida nomero 044/01 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku itariki 27 rikomeza rigira ati: iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'urwego rwa gisirikare bw'ubwishingizi ku ndwara. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryerekeye ubwishingizi ku ndwara bucungwa n'urwego rwa gisirikare rw'ubwishingizi ku ndwara. Iteka rya Minisitiri ryemerera Africa Health Science University ASHU gutangira gukora rikanayiha ubuzima gatozi. Iteka rya Minisitiri rigenga uburyo bwo gusaba uruhushya rwo kugura serivisi zo mu mahanga zitaboneka mu Rwanda. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku gukwirakwiza ku bushake. Iteka rya Minisitiri rigena ishimwe rishingiye ku musaruro ku nyongeragaciro. Inama y'Abaminisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba bikurikira: ivugurura rya Kaminuza y'u Rwanda, politike y'igihugu y'umuryango n'imirire myiza, amasezerano yo kugurisha laboratoire pharmaceutique du Rwanda ifitwe na Guverinoma y'u Rwanda ikagurwa na Depart Pharmaceutique C.Et Matrique de Karisimbi Limited. Inama y'Abaminisitiri yemeje ko Madamu Gantine Serebo ahagararira Repubulika ya Romania mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ifite icyicaro i Nairobi. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: mu kigo gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda, Francis Kaminuza Chief Executive Officer. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, General Patrick Nyamvumba, Proposed High Commissioner of Republic of Rwanda to United Republic of Tanzania. Fatou Harerimana, Proposed High Commissioner of Republic of Rwanda to the Islamic Republic of Pakistan. Benedicto Nshimiyimana, Ministry Consular Ambassador of Rwanda to Hungary. Marie Grace Nyinawumuntu, Director General of Europe, Americas and the International Organization. Teta Gisa Rwigema, Director General of Africa.
Village rwa Nyagatare, Director General of Asia Pacific and Middle East. Ibi kandi byaguma guhita byubahirizwa. Olivier Rutaganira, Director of Protocol, Jean Haguma, Principal Officer, the Office of Minister, Justice Nwari, Division Manager of Church of Africa, Meterhan Gasaro, Divine Manager of Church of America, UN and the International Organization, Jibati Karisa, Division Manager in charge of Commission, Emmanuel Kamugisha, Advice to Minister of State. Kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, ibikorwa biteganyijwe mu cyumweru cy'icyunamo no kwibuka mu minsi 100 mu Rwanda no mu mahanga. Yemeje kandi amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Fondation Nyafurika y'ishuri ry'imiyoborere African School of Governance Foundation yo gushyira mu Rwanda icyicaro cy'iyi fondation. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko rigenga impunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi mu Rwanda, umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 33/2018 ryo kuwa kabiri ryo ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2018 rigena ububasha bw'inkiko. Yemeje kandi umushinga w'itegeko rigenga imiryango itari ya leta, umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro ku mabuye y'agaciro, umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 024/2021 ryo kuwa 27 z'ukwa kane 2021 rigenga amakoperative mu Rwanda. Yemeje kandi umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 2018 ryo kuwa 29 z'ukwa kane 2018 rigena amabwiriza mu by'indege za gisivile. Yemeje umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Inama y'abaminisitiri yemeje kandi amateka akurikira: iteka rya perezida rigenga inama y'ubujurire ku mpunzi n'abasaba stati y'ubuhunzi, iteka rya minisitiri w'intebe rigena intego, inshingano, imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo, imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi ba Minisiteri y'Ingabo. Hemejwe abahagarariye ibihugu byabo. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikurikira: uyu bamwita Pedro Leon Cortes Ruiz, ambasaderi wa leta ya Colombia mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Marcotte Jean Cron, ambasaderi w'ubwami bwa Thailand mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi. Undi ni Ventan Hoyen, ambasaderi wa Repubulika ya Socialiste ya Vietnam mu Rwanda, afite icyicaro nawe i Dar es Salaam. Hemejwe kandi Rozlan Rafael Oglu na Zubov, ambasaderi wa Repubulika ya Azerbaijan mu Rwanda, afite icyicaro Addis Ababa. Michel Christophe Mbandiga, uhagarariye inyungu Honorary Control za Repubulika ya Gabon mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari Fatmata Rovet Sesey, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu Rwanda. Hashyizweho abayobozi mu kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda. Hashyizweho abayobozi mu buryo bukurikira: Associate Professor Raymond Mugenda yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi na laboratoire. Dr Vedasti Habyarimana agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe imiti. Undi wahawe umwanya ni Dr Eric Nyirimigabo, wagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ibiribwa, ni mu gihe Ines Uwineza yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe gupima imiti. Dr Peter Rwibasira yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe inkingo. Dr Steven Nkusi agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'abantu no kwandika ibikoresho. Dr Doran Ingabire yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'amatungo. Dr Marine Murindahabi agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura farumasi no gutanga impushya. Mu bandi bahawe imyanya mu kigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda harimo Resre Nirenganya Theobald Habiyaremye, Dr Jean Pierre Munyamundu, Dr Innocent Nyamwasa, Jose Edouard Munyangaju, Marie Ange Uwase, Solange Ninete Bazina ndetse na Dr Janvier Mukiza. Arizie wa Mutima yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ibigo binini muri Minisiteri y'Ubuzima. Uyu ni Ezre wa Mutima. Aniki Ishimwe we yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi. Ibi kandi bikaba byagombaga guhita bitangira kubahirizwa. Minisitiri w'Ubutabera Dr Emmanuel Ugirashebuja, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhinzi Umutoni Sandrine, umujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika Professor Nshuti Manase na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Professor Ngabitsinze Jean Christome,
aba bari bateraniye muri iyi nama yabereye mu Rugwiro. Minisitiri muri Perezidanse Uwizeye Judith, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Profe Ngabitsinze Jean Christophe ndetse n'abandi n'umujyanama mukuru mu biro bya Perezida wa Repubulika nk'uko namaze kubibwira Profe Nshuti Manase baganiraga. Nakwibutsa ko kandi itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 27 Gashyantare 2024 yari ryatangaje ibi bikurikira. Minisitiri w'Ibidukikije yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 6 Werurwe 2024 i Kigali hazateranira ihuriro rya 7 ryiga ku buryo bwo gufata ibyemezo hashingiye ku giciro cy'ibidukikije ku bantu no mu bukungu. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 8 Werurwe hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umugore kandi ibi byarubahirijwe. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yari yamenyesheje inama y'abaminisitiri ku itariki 15 Werurwe 2024 hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umuguzi. Ibi byari byakorewe i Kigali ku ya 27 Gashyantare 2024 bishyirwaho umukono na Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Itangazo kandi rikaba ryaragiraga riti: itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri tariki 27 Gashyantare 2024 kwa kabiri tariki 27 Gashyantare 2024 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyambere inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 25 Mutarama 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango, umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu y'amatora, umushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda, umushinga w'itegeko rishyiraho ihahiro ry'inzego z'u Rwanda zishinzwe kurinda igihugu n'umutekano, umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Agence Francis de Development na Repubulika y'u Rwanda yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo gutera inkunga ibikorwa byayo byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'ibikorwa by'ishoramari bya leta, yashyirwaho umukono na Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'Abarabu kuwa 3 Ukuboza 2024. Binatwihanganira umushinga w'itegeko rigenga Kaminuza y'u Rwanda, umushinga w'itegeko rigenga Ishuri Rikuru ry'u Rwanda ry'imyuga n'ubumenyingiro. Inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya Perezida ryemeza burundu amasezerano hagati ya Guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo kibungabunga umutekano w'ingendo zo mu kirere muri Afurika na Madagascar Askana, yashyiriweho umukono Kigali ku itariki 28 Ukuboza 2023. Ayo masezerano yemerera Askana kugira icyicaro mu Rwanda. Iteka rya Perezida rihindura iteka rya Perezida nomero 044/01 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku itariki 27 rikomeza rigira ati: iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'urwego rwa gisirikare rw'ubwishingizi ku ndwara. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryerekeye ubwishingizi ku ndwara bucungwa n'urwego rwa gisirikare rw'ubwishingizi ku ndwara. Iteka rya Minisitiri ryemerera Africa Health Science University ASHU gutangira gukora rikanayiha ubuzima gatozi. Iteka rya Minisitiri rigenga uburyo bwo gusaba uruhushya rwo kugura serivisi zo mu mahanga zitaboneka mu Rwanda. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku kugwiragwiza ku bushake. Iteka rya Minisitiri rigena ishimwe rishingiye ku musaruro ku nyongeragaciro. Inama y'Abaminisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba bikurikira: ivugurura rya Kaminuza y'u Rwanda, politike y'igihugu y'umuryango n'imirire myiza, amasezerano yo kugurisha laboratoire pharmaceutique du Rwanda ifitwe na Guverinoma y'u Rwanda ikagurwa na Depart Pharmaceutique C.Et Matrique de Karisimbi Limited. Inama y'Abaminisitiri yemeje ko Madamu Gantine Serebo ahagararira Repubulika ya Romania mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ifite icyicaro i Nairobi. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: mu kigo gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda, Francis Kaminuza Chief Executive Officer. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, General Patrick Nyamvumba Proposed High Commissioner of Republic of Rwanda.
to United Republic of Tanzania. Fatou Harerimana proposed High Commission of Republic of Rwanda to the Islamic Republic of Pakistan. Benedicto Nshimiyimana, Minister Consular, Ambassador of Rwanda to Hungary. Marie Grace Nyinawumuntu, Director General of Europe, Americas and the International Organization. Teta Gisa Rwigema, Director General of Africa. Village Rwanyagatare, Director General of Asia Pacific and Middle East. Ibi kandi byaguma guhita byubahirizwa. Olivier Rutaganira, Director of Protocol. Jean Haguma, Principal Officer, the Office of Minister. Justice Nwari, Division Manager of Church of Africa. Meterhan Gassaro, Divine Manager of Church of America, UN and the International Organization. Jibati Karisa, Division Manager in charge of Commission. Emmanuel Kamugisha, Advice to Minister of State. Ndetse n'ibindi bitandukanye byashyizweho.